Salama dole. So zany le fandehan'le izy. Io resaka io kay zany efa elo io zavatra io nandalo fa le ankizy ahoana moa zany fomba malazavako anazy. Misy ankizy ren'le avy any Madagasikara reny zany manao opéra en Allemagne de amin'ny maha opéra zany tsika gasy olona tsy manambola fa na frais andehanana any Allemagne ara mbola fampitadiavana fianakaviana sy ny rehetrarehetra. De tonga any Allemagne le toerana anaovana opéra tsy voatery hoe amin'ny aéroport fa vao tonga amin'ny aéroport anao de tsy maintsy mbola andeha train mbola andeha bus any amin'ny tsy maka rehetrarehetra any de le ankizy tsy zava-patiny any Allemagne de miditra anatin'le groupe izy hoe mitady olona mba hanampy anazy de tonga am'izay le bandy kely reto zany misy eo amin'ny 10 eo zalahy mety maherina zany anga fa 10 aloha zany ny ananako témoignage ananako proof reo bandy reo miambina an'izay sipa very zany hoe le sipa zany tsy mahita lena tsisy trano na hoe ahoana mila fanampiana de miandry an'ireny sipa reny zalahy de propose andralahy hoe aloha ateriko anao na andeo anao any trano na andeo anao zao de anaovandralahy ny zavatra tsy mety ny resipa reny tsy vitany abusendralahy le sipa mifaly emeny satria en position de faiblesse le sipa aty tany lavitra ty tsisy ninona de partagendralahy anaty groupe manao groupe zalahy zany bandy samy bandy de tia ampiseho am'le namana zany hoe zalahy voay zalahy zany enjana hoe fa azoko ndraiky le sipa ry ty sipa le ohatr'zao iny omeko lany ray iny fa za tsy mahavita zay ny ataon'le bandy de le sary le sipa ohatra hoe matory le sipa eo ananako aty daholo zany matory eo kaiky eo le sipa tsy miakanjo de alaindralahy sary de ina moa zany fampizarandralahy hoe jereo ty fa azoko jereo ty fa nataoko an'zao jereo ty fa nataoko an'zao be de be zany no sipa abusen'ireo bandy reo amin'ny zavatra zay de le sipa moa zany miaraky ny témoignage azoko misy le sipa zany tena ina moa zany voan'ny dépression mihitsy tsy mahavita ny asany tsony de voaroka aty any Allemagne satria tsy vita le asany mivadika aloha satria afa baraky izy de io mezandralahy zany le sipa abusendralahy ka le hoe mety sy resaka hoe ina moa zany consentant le resaka satria tsy fanerena fa misy kosa ny situation hoe en position de ina moa zany d'autorité ohatrany hoe ny directeur anao mikoty anao de voatery tsy maintsy manaiky anao am'izay zavatra zay de azo lazaina ina moa zany contrainte ina moa zany rapport sexuel avec contrainte d'autorité de le sipa gasy azo atao ihany mitena hoe zany hoe ararotin-dralahy le sipa zany en position de faiblesse hoe very atentan'olona ty tsy manana nininona tsy manana havana tsy manana nininona ararotin-dralahy izay azo ihany fa le sarin'le sipa partagendralahy sy omezandralahy inany kosa aloha tena tsy rariny mihitsy ka androany zany nandefasany olona izy ka io resaka io zany efa mandeha any be de be ny sipa efa mitaraina am'lizy be de be ny sipa nina zany mijaly am'le lizy satria fatale sipa nalefandralahy le sary afa baraka misy tena voaroka amin'ny asany rehetrarehetra de vonavoako le somotsomony am'lizy de tonga ty amiko daholo ny témoignage ny sipa rehetrarehetra de efa navoako teo moa saryn'ireny bandy reny zany miaraka amin'ny sipany fa le sipa reo ndraiky mbola miaraka tsy komakoma reo bandy reo manao ny zavatra io imezany zareo zany le sipa le zay asin'ireo bandy reo zany de imezany zareo de ny voatoninao matetika zao de le bandy hoe nantenaina olona mpivavaka be tena publication fivavahana foana eo amin'ny Facebook eo de ve zany titia atao anaran'le olona fa le fomba atao zany ahoana fomba atao ny amaizana reo bandy reo mety sarosarotra ny prouver hoe viol fa lesaka le rapport sexuel ina moa zany sous contrainte na hoe misy profit zay zay mbola tadiavintsika ny fandehan'izay fa en tout cas aloha le mizarazara le ina moa zany le resaka fanaovanjareo amin'ny sipa de le sipa tsy miakanjo sarina sipa miboridina aty ampy daholo zany reny mandeha fanirenany amin'ny olona any reny kosa ngamba tena tonga de azo torina direct ka za zany eo zany mitady gasy zay avocat ty andafy aty na anatina association miaro amin'ny zony vehivavy iaraky asa amiko anao an'izy
satria za zany be dia be ny côté juridique tsy haiko be dia be koa ny lalana tsy hitako fa zavatra sur à 100% sur à 100% aty andafy aty io resaka abus sexuel io de tena mahasarotiny ny zareo firy moa ny ina moa zany ny producteur na film na reny le styliste reny miabuse le olo ohatrany hoe amina film zany mba ahafahany le sipa jouer anatina film na producteur de abuser le tsy abuser moa zany fa ierahan le producteur le sipa zay zavatra kabe de be tsy mivoaka na ohatra ataontsika fotsiny ohatra hoe Poivre d'Arvor Patrick Poivre d'Arvor le mpanao gazety tamin'ny TF1 iny le journaliste iny zany zay sipa journaliste na sipa mitady reportage na mitady zavatra any aminany de asinylery aloha atao am'izay terme zay asinylery daholo zay sipa tonga ao am'trano ka mety tsy viole normalement satria mety tsy miforcer le sipa fa le sipa sous contrainte de zay zavatra zay pénal koa zavatra zay pénal fa ny tena mampalahelo am'le resaka de samy gasy ve aty tan'olona aty reo sipa reo amin'ny inona moa fiopéra reo nge mijala nge any a Madagasikara tsisy alengy any a Madagasikara tsisy avenirany de mba io lalana manao opéra iny mba ahafahana avoaka Madagasikara de mba mitady zay mety aty de tonga aty ve de embenan'ireo bandy reo bandy vitsivitsy reo embenandrala hoe indray fa misy sipa very indray fa sipa fa tsisy trano de aveo ndraiky ony rehefa ina moa zany rehefa misy fety gasy reny zany de tsisy trano zany fa ohatrany hoe misy ohatrany hoe eto ohatra hoe Munich zany misy fety Munich na hoe Düsseldorf de misy ankizy avy lavitra any de hoe tsy mba voavidy hôtel ohatra zany de hoe ary aminareo malalaka ary aminay misy kodoro de tonga any le sipa de forforsendrala abusendrala de ratsy zay de le sipa matory de laindrala sary aty amiko aty misy zany sary zany sipa le matory tsy niaraka amindrala akory tsy natory amindrala fa le fait le nu na hoe matory amindrala iny publiendrala any amin'ny groupendrala any de tena menatra be le sipa de tena tsy ina moa zany tsy mavaky trano de aveo koa le sipa koa zany lasa manana réputation hoe sipa tsy manjara hoe sipa fopla be io sipa mamo sipa io sosososo de lalan'ny ankizy namana daholo aty le sipa de anatin'ny dépression tanteraka zay ny fandeha alizy de be de be ny sipa misofra amin'ny zavatra ataondralahy io tena misofra sipa fa tsy samy teny tsy samy toroka tsy samy manao nininina ka zao zany manomboka androany de zay manana témoignage efa be de be ny témoignage tonga ao de alefaso aty amiko daholo de jena tsarainy ka fa ny bandy mpanao an'lizy efa manomboka metratra le nantenaina io sy le titi io de izy koa izy tao anatin'ny liste tao le bandy de raha vao misy io misy resaka association de raha vao misy témoignage maromaro am'le abus sexuel atao am'le sipa io nge matetika ny problème ny viol de le hoe ny vavany ina moa zany ina filazana reny hoe samy manana zavatra teneniny zany parole contre parole parole contre parole matetika fa raha ohatra misy sipa telo na efatra manao témoignage ohatrany ka ny izy moa izy ty le botabe le acteur aty Depardieu ka ny Depardieu asillery sipa ohatran'izany fa le sipa reo fa manao témoignage de mivoaka le tantara ohatran'izany na tonga an'io le mouvement MeToo na hoe balance ton poro be de be sipa asindrala any mety ina moa zany consentante le sipa fa sous contrainte na autorité hoe mba te azo rôle amina film na mba teo anina carrière amina danse na amina hira de voately tsy matory am'le sefa fa zay azo lazaina abus sexuel zavatra zay de ohatr'izay mahazo amle sipa gasy reo hoe tsisy ale izy sahirana izy amy trano sahirana izy tsy manam-bola de le bandy zay tsy mipropose satria reo bandy reo efa ela taty an'Allemagne taty na fa manana situation ndrala de arotondrazalahy de be ka hitatsika ohatrany ka ny Depardieu Patrick Poivre d'Arvor de le bandy cinéaste américain iny be de be le ka na tonga le balance ton port na hoe mouvement MeToo reny masarotiny be aty andafy aty io zavatra io fa tena tsara mihitsy angamba raha ohatrany hoe mety ina moa zany micréer association mihitsika hoe midéfendre miétudian'ireo ka ny sipa opéra en Allemagne reo abusen'ireo bandy reo
zay nafarafaratsy na tsy gadra reo bandy reo mba fantatry ny sipa zay voavy hoe reto bandy reto tandremo reto fa reto bandy reto mpanao an'izao reto bandy reto efa navoako teo ny sary fa tsy fantatry fotsiny na hoe ina moa zany diffamation publique na misy ny antsona hoe présomption d'innocence de mifafako le sary fa nefa fanehoanan'ireo sary reo ahafahan'ny misipa sasany ina moa zany mitandrina miaro tena so de après ça andra laotra ny olo titi zao misipa maro be ny nahodikodellery de so ihany fa reo sipa reo samy resaka kay anao niaraka tamin'ny kainao zao de ny crée groupe reo sipa reo c'est sipa ny titi io zany crée groupe de tao zareo nyresaka zao nkeky nataony anahy kay zao nresany tamiko zao nolainga nataony tamiko de hita teo le resaka titi ka ny fandeha zany raha tratra zalahy raha ohatra ka misy preuve azahoana anazy na labaraka zalahy na misy preuve ananana amin'ny témoignage na sipa reo hoe nanao abus nanao forcé afy zavatra zay de tonga de zay fa raha ohatra tsy ananana preuve mihitsy zavatra zay de farafaratsiny mba miaro an'le sipa voatongotsika hoe tandremony zareo fa reto sy bandy tan'Allemagne reto olona tsy manjary reo profiten'ireo nareo zay ny zavatra azontsika atao fa feno atao amin'ny MP koa atao na amin'ny WhatsApp le témoignage na sipa hoe za koa nge nataony an'izao za koa ny fitahany am'izao za koa nampanantenany an'izao de bandy anankiray zany afaka mampanantena sipa 10 de ino moa zany 10 de aveo tsy vitany izy io nge raha ohatra ka mikotsipa nge ianao raha olona mba honnête raha olona asany tena bandy ianao ankotsipa no mipezonao sipa de tazominao le izy fanajana zany le fanajana tsy vitan'le fanajana an'le sipa fanajana ny tenanao koa hoe olona niaraka taminao olona natoranao zany de tokony mba hajainao le sipa fa tsy tatarainao amin'ny bandy zany tena toetsaina le tena mbola mbany be tena le ina moa zany tsy hoe Madagasikara fotsiny fa tena le any amin'ny bandy tsy silavanazy blandy solamboto hoe zakako le sipri nataoko an'izao io alefako any amin'ny lany rey tsy rarany le izy fa io zany raha misy le association efa mpanao an'ireny de afaka micontacta izy de mety anao vondrona mihitsy tsika itoran'ireo bandy reo miaraka amin'ny juriste tsika amin'ny zavatra zany torin'ireo bandy reo fa tena tsy azo atao mihitsy zany any Madagasikara mbola azoko ekena ihany hoe le toetsaina mbola anina fa raha ty andafy kosa aloha de tena le miabuse an'le faiblesse c'est pas ton problème ozy le bandy regny ok tsy maninona afaka miteny zay teneneo fa zay ny zavatra ho ataoko mitaraina ty amiko le olona na rehefa mahita zavatra tsy rarany fotsiny de miditra idirako izy abus de faiblesse ny teneny anina teo zay mihitsy na isa moa ny bandy be de be koa bandy tezitra hoe ataovy maniny angano ozy bandy reo ka na le bandy fotsiny ary bandy ety tsy mirevy ny zavatra ataon'ireo bandy reo de afaka irégler ny problème any amin'ny balle any na rehetrarehetra any azo régleny zany raha ohatra ka nina moa zany lafiny juridique mbola lava be mbola hitady preuve mbola mila avocat ambiny am'sao fa azo réglena koa misy ambassade gasy hoe mety ambassade gasy mety manao an'izy zany Freiburg, Münz, Stuttgart ny Bundesland tena mampalahelo le sipa kely tena sipa mbola sipa kely daholo any akabetsahany izy eo ary sipa mafatifaty kely sipa manja ay akoatran'izay de rehefa alaindra labraka le sipa reo de misaraka am'le olo tiny be de be nisaraka satria le bandy sipa zany na Madagasikara na ty zany mahita le hoe ka ianao natory tamin'ny any ka ianao nanao an'zao ka ianao zao ony malaza ratsy le sipa de isarahany sipany ao ny voan'ny dépression de voaloaka amin'ny asany zany hoe le argument zany hoe la femme qui cherche teny teo zany ambany be zany toetsaina zany
hoe le ny sipa mitady de omena non tena io mihitsy ny fahitako an'izy hoe le toetsain'le bandy gasy ny akabetsany a Madagasikara de mbola ambany ohatry zany. Aty tsisy an'izany hoe satria izy mitady, satria izy milingilingy non aty aminay ty, aty aminay an-tany Manoso aty efa tsy am'izany, efa tsy am'izany tsony. Na mitady ary izy na inona ary izy tsy azo nanaovana an'izany tsy azo nanaovana an'izany tsy haiko tsony manazava an'izay zavatra zay fa raha vao zay ny raisonnement ondran'le commentaire teo hoe okaresipa mitady de tena mbola lavitra esaka be. Za zao efa nahazo message olona vitsivitsy koa zany hoe manangana association mihitsy hoe association de défense de ohatra hoe des filles diaspora na filles en position de fragilité zavatra ohatrotry zany de afaka mahazo juriste, afaka mahazo avocat gratuit am'ireny na tsika samy bandy afaka miregle an'izy tsika reglena moa tsona fantatra hoe iry bandy ry zao ry le bandy ry tena bevinany ao, le bandy ry le manarabaraka sipa, le bandy ry le manararoatra sipa de reglena samy kofo boaly izy. Zay koa zavatra azo atao koa zay. Fa io tsy azo de enina mihitsy hoe adalan'le sipa zany tsy miasa ty zany adalan'le sipa fa ianao rehefa tereny zavamisy ianao rehefa teren'le zavamisy ianao hoe lavitra fianakaviana ianao tsisy ale anao le bandy iny zany mba tavandrainao mety sauveanao misosososo zany efa position de faiblesse. Ka raha olona raha bandy miprofite an'izay faiblesse zay de fa bandy tsy aleany izy zany bandy faible izy zany, bandy immonde izy zay, criminel izy zay raha vao zay mifandehany. Raha za zao ve ohatra misipa zany, misipa tsy manambola izy zany de voatery araka amiko izy satria tsy manambola, za tsy mahavita an'izany. Na izy omeko vola na tsy ina moa zany, raha manambola de omeko vola izy na hoe ahoana fa tsy hoe satria le sipa tsy manambola de voatery tsy maintsy atory amiko, za tsy mahita plaisir am'izany za tsy mahita plaisir am'izany, be deabe mibany mahita plaisir am'izany fa za tsy sava loaka am'izany satria le toetsaina mihitsy nefa efa mivoatra zany le toetsaina toatr'izay ireo sipa reo tonga ty izy sahirana le sipa tsy moramora ke ohatrinona moa ny karama azo ny sipa any amin'ny fiopérana ary mbola vita ny contrat 1 an na vita ny contrat 2 ans eo am'izay vao tsy karaka anao bénévole latsy anao fleglerin latsy anao an'izao atsy mafiady mijaly reo sipa reo tsy atorotorany a Madagasikara hoe fijaliana ty fa tena mijaly reo sipa reo de iny am'izay zany de mitady an'le bandy zay le abus de faiblesse zay le tenenany mitady an'le bandy efa misy situation kely mba afaka matory any, mba afaka misakafo any, mandra-pahitana zay mety de tsy maintsy atory am'le bandy de le bandy koa moa zany amy sauvage azy de abusé le sipa rarotiny le situation de faiblesse le sipa zay, le sipa désemparé ina mo zany tsy manana fiarovana désarmé le sipa de rarotiny zay zavatra zay abus zay fa tsisy mitena tsy sanao force anazy rehefa tsy en position de choix le sipa. Raha ohatra le sipa koa manana situation setraretra izy ka ohatra hoe décidé izy atoro amin'ny bandy anankiray tiany le bandy ohatra zany azo zavatra zay fa ohatra tsy manana choix le sipa fa tsy maintsy atoro am'le bandy satria misy service tadiavina any de fa ina zany un humain zay zavatra zay. Ka zay zareo le izy ohatra hitanareo zao za mbola tia ampiasana fa tapako eto aloha le direct fa ina moa zany mifanoratra eo zany hoe alefa aloha MP amiko ohatra misy vonina na iaraka amin'ny association na efa misy association miaro ny vehivavy malemy na misy juriste avocat afaka iara-iasa de mandefa message aty de ho anareo rehetrarehetra zay manana témoignage am'ireo bandy reo
reo bandy miseho voay reo ka te iseho voay anao zalahy hoe na zaka sipa ve la en sipa ino moa zany position de faiblesse ve ny zaka la de elahy izesta amin'ny bandy akamo ty ny zakako ty fa nasiko ty sipy ty jereny lahy ty faible be zany raha ohatra ka bandy mafy de le sipa le sady efa miasa manana situation reny de efa mipetraka tsara dany reny kotina mandy zany raha zaka lisany de zay lesany enjany zay lesy afaka mizesta hoe tena zako rangah le sipa ohatr'zao fa tsy le sipa tsy mana-kelo fa tsy mana ininona raha rotry lahy de elana de zesta tefa nasiko ty de alefa any amin'ny bandy akamany de micrée groupe le rony de mifampasipasy sary tanao fa tena za lesy kamindray hinana an'le siparia misy sipa voatonga ao misy voatonga ao amin'ny aéroport ao de za kamo fa dandana hoany raha hoany lahy le zany ve ny zavatra atao le alika zany ve le toetsaina olona mba aty andafy tsy any amin'ny ino moa zany any ambovombe tsy any ambovondramanesy fa de sipa ty andafy de mbola zany niveau kose aleo atao maniny anganiny reo aleo atao maniny anganiny fa tena tsisy d'accord am'zany tsisy d'accord am'zany zany zay sy tiavan-dralahy zalahy onge ony tenen'le sipa ao amin'ny ina moa zany ao amin'ny message eo hoe tiampiseho amin'ny bandy namana zany fa zalahy zany ny enjany hoe zalahy mivoay hoe zakako ry zakako ndray lery nasiko ndray le sipa ohatr'zao iny tale zany le sipa le voatonga tale azoko iny sipa iny talo le toetsana le mbola mirefarefa amin'ny tany raha ohatra mafy ala de sipa efa manana situation efa mipetraka tsara reny kotina de reny zestiavo manja le sipa sady sipa efa miasa sipa efa manana situation sy efa manana nationalité fa tsy sipa fiopera tsy mahita zay aleve tsy te hody a Madagasikara vita ny contrany reny ny zakalahy de lahy zesta hoe lahy mivoay tsy le alika sady raha zakalahy tsy manino raha zakalahy fa aza lefa any amin'ny bandy hafany kosa ny sariny tsy mety zany azy imezana kosa le sipa na le sipa matory akaiky lahy misy sary matory akaiky reo le sipa tsy anao rapport sexuel tamin'le rekory ony de le sary le sipa iny zany atao selfie de alefa any amin'ny bandy de hitan'le sipa le sipa le anina de nisarahany le sipa be de be mihitsy ny dépression ao ka zay aloha atreto zany aloha zareo zay aloha izy fa de ina moa zany bonne soirée daholo nareo mitoy ny tantara fa tsy maintsy tratratsika reny bandy reny misy témoignage tena accablant ao de tsy maintsy tratratsika reny bandy reny ok aza misalasala mihitsy indraindray nareo sipa mety mianatra nareo hoe j'étais naïve misy issue amin'ny tena zany j'étais vraiment naïve izy na présent avant sosososo non tsisy naïve zany tsy ny olona rehetrarehetra samy ina moa zany samy nandalo moment de faiblesse amin'ny fiainany en moment désemparé rehefa désemparé anao désarmé anao ka raha rotiny olona tsy mamenatra zany ny voafitaka koa tsy mamenatra zany vendrana be na personne bandy tsy mamenatra zany fa alefaso ny témoignage fa tsy enao rery raha ohatra enao rery ny vendrana de mety akaiko hoe vendrana kosa anao napersonne bandy fa sy misy roapolo kainareo na personne bandy io de aza menatra mihitsy fa alefaso foana tsy mamenatra mihitsy raha nitena ranao zany araka taminy na zany asiny tsy mampanino zany alefaso ately témoignage de hitatsika eo nanaovana azy ok bonne soirée daholo